I didn't know that it was going to be this emotional for me. All right. Thank you, Tengku. Tengku Tan Sri Imran. My apologies if I'm not being eloquent enough this morning, because this has been a very long journey. Personally and professionally, I'm so sorry. I cannot help it. Tengku Zain, thank you. Dr. Hajayatila, thank you so much. And Ms. Ira, CEO of Ideas, also thank you. And for everybody, thank you so very much for being here. I have a long list of people that I could thank, but I also have only 20 minutes to present everything. So, okay, I was tasked to deliver this in Malay, in Bahasa, but I'm going to do in Rojak, truly Malaysian style. So, ada bahasa Malaysia, ada bahasa Inggeris, dan juga speaking Temir Amis. Boleh? That is in Temia, means I speak Temia a little bit. Okay, I will speak Temia a little bit. All right, Selamat Yahya. That is good morning. That's good morning in Temia. I'm still. Okay. I will be referring to the slides, and at the same time we'll be reading script so that I will not go beyond time. Okay. Pengalaman anak-anak orang asli dalam bidang pendidikan seringkali kita lihat dari sudut kesukaran ataupun masalahan. It's always deficit. It's always been deficit. Selalunya kadar keciciran, selalunya underperformance, kita tidak perform di sekolah. Kita tak datang sekolah, kita tak perform di sekolah. Cerita-cerita negatif sebegini mengaburi bakat-bakat, aspirasi, impian kami, anak-anak orang asli di sekolah. Jadi kami tak dapat cukup visibility, talent kami tak dapat visibility sebab dikaburi isu-isu yang besar. Kami akui isu kehadiran, isu underperformance, itu semua isu yang penting. Tapi selain isu-isu itu, kami juga ada harapan, kami juga ada aspirasi kami ada cabaran yang kami mahu guru-guru, kami mahu stakeholders, pemegang taruh yang lain faham dan kenal kami. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kami berharap dengan adanya program-program sebegini dapatlah kita lebih saling mengenali. Jadi untuk projek ini, Inclusive Education for Orang Asli Children, kami bertanya pihak Ideas dari kajian-kajian terdahulu dan juga kerja-kerja terdahulu, bertanya apa kata kita cuba melihat dari sudut yang berbeza, dari sudut kekuatan, dari sudut bakat, talent dan juga kemahuan ataupun impian anak-anak murid orang asli, dan dari situ tercetuslah projek Inclusive Education for Orang Asli Children ini. Dan hari ini izinkan izinkan berkongsi isi parti laporan-laporan yang kita lancarkan hari ini. Sebenarnya projek ini tidak bermula tahun 2022 ataupun 6 tahun lepas. Sebenarnya projek ini, kerja-kerja kami ini bermula sudah lama. Saya tahu Yayasan Samdabi sudah lama ada program dengan masyarakat orang asli. Ideas juga ada program-program. Jadi projek ini sebenarnya dah lama bermula. Untuk setiap hadirat di sini, tuan-puan semua, saya pasti kita semua dah ada some level of relationship with the orang asli community. So that's why we are here today. So this is actually us sharing our journey and for everyone's reflection, so that where do we take this forward from here. Okay, so untuk laporan ini, kami ada sebenarnya ada 3 laporan yang berbeza. Laporan yang pertama, Voices from the Ground, Lessons from the Ground and Actors on the Ground. Jadi untuk projek ini, specifically projek ini, Inclusive Education for Orang Asli, kami bermula dari tahun 2022 dan ada 2 fasa. Fasa pertama ialah lebih kepada needs analysis. Kita betul-betul ingin tahu apa kemahuan dan juga needs murid-murid orang asli setempat. Saya ulang setempat sebab kadang-kadang kita salah faham bila orang asli, kita fikir satu orang asli, semua sama, satu Malaysia, kehendak dan keperluannya sama. Tapi sebenarnya itu salah tanggapan. Kemungkinan orang asli di Kelantan, di Gua Musang perlukan kemahiran sebegini, orang asli di Perak perlukan kemahiran sebegini. Jadi sebab itu kami berterima kasih atas funding yang diberi. Jadi tahun pertama tu kami dapat berjumpa dengan pemegang-pemegang taruh, ahli komuniti, guru-guru, KPM, MOE
CSOs, NGOs, ramailah banyak siri-siri engagement yang kita buat dan kita dapat identify mana sekolah yang boleh kita pergi dan juga apa keperluan spesifik sekolah-sekolah yang kita pergi. Seperti yang Tunku maklumkan tadi, ada 3 sekolah yang direkomend oleh Kementerian Pendidikan. Jadi dapatan ini lebih kepada 2 sekolah lah, sebab program yang di sekolah yang lagi satu tu masih lagi berjalan. Okey. Jadi lessons from the ground adalah laporan mengenai apa yang kami belajar, refleksi kami dari pelaksanaan program tersebut. 2 program, 1 program robotics. Kami berterima kasih kepada UIA. UIA sangatlah turun padang bersama kami untuk sama-sama melatih anak-anak orang asli di Sekolah Menengah Kebangsaan Panggung Jaya di Gubeng Musang untuk belajar tentang robotik. Saya sendiri berpeluang untuk join workshop pertama. Jadi saya pun clueless, tak tahu robotik tu macam mana. Tapi saya tengok murid-murid hari ini ada produk-produk mereka sendiri. Itu UIA, program robotics. Dan satu lagi program yang kita akan focus on today, program keusahawanan dilaksanakan oleh USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi juga berterima kasih dengan USIM kerana USIM ada bersama-sama kami mengajar anak-anak kami bagaimana untuk jadi businessman yang berjaya, untuk jadi usahawan yang berjaya. Jadi actors on the ground is the mapping or the analysis of stakeholders, sebab kami sedar yang ada ramai stakeholders on the ground. So stakeholders buat ada macam-macam program-program yang sangat bagus dan tetapi kita there is this culture that we work in silo. Kita tak betul-betul integrate apa yang kita ada. Jadi salah satu outcome of this project, the SID community, is a very, very good platform where we come together. We have been coming together and actually share what we are doing and look into ways how we can, be more cohesive and be one. And because there's power in numbers, right? So itu actors on the ground. We will see more shortly. Voices from the ground. Ini laporan yang pertama. Laporan yang pertama yang saya point out here, yang kita highlight di sini ialah dapatan utamalah, the main findings of the first phase of the activity or the project yang needs analysis. Untuk voices from the ground, kami semua pergi ke Gua Musang. Tengku Zain mention berapa kali kami pergi ke Gua Musang, and kami pergi ke Gua Musang, duduk bersama guru-guru, duduk bersama murid-murid, duduk bersama ibu bapa. Dari kita panggil sharing circle, perkongsian lah, kita berkongsi cerita. Saya rasa ada yang ada dalam sharing circle kita pun ada juga di sini. Saya nampak wakil komuniti pun ada. Jadi ada yang it was quite emotional for everybody during our sharing circles, if you still remember, because that was the opportunity for everybody on the ground to actually share their experiences and tell us what they wanted. So daripada voices from the ground, mengutamakan bakat dan aspirasi pelbagai dimensi pelajar orang asli melalui penerapan pedagogi berasaskan pengetahuan peribumi. Jadi kita mahu lebih, bila saya sebut kita, maknanya daripada murid-murid jugalah, murid-murid dan komuniti, sebab dapatan ini semuanya bukan daripada mulut saya seorang, jadi mulut ramai orang. Jadi ini pertama sekali kami mahukan bakat dan impian kami lebih diketengahkan lagi. We need more visibility that we have talents, we have potential. Right? We don't want to be labeled as problematic anymore. We don't want to be labeled as underperformance anymore. Or we acknowledge that, but at the same time we also have talents, aspirations, and also dreams. So jika tuan-puan ada ke lapangan nanti, di luar ada photo voice. Photo voice adalah salah satu data collection activity kita. Murid-murid sendiri pulang ke kampung, ambil gambar, tunjuk kita apa cabaran, apa impian, apa impian, cabaran dan juga bakat mereka. Ada yang nak tulis novel, ada yang sudah pun menulis novel, nak jadi novelist. Jadi kalau di sini ada quote, saya tunjuk quotes ni dululah. Yang ni, I really enjoyed reading novels. I've read quite a few, including online ones. Some stories I've read include love, nature, and animal stories. I've also written a novel online. I think
cerita-cerita sebegini kita tak cukup lagi highlight. Biasanya anak-anak orang asli tak nak pergi sekolah, tapi ada anak orang asli yang tulis novel online. Okay, so this is the talent that we want to develop more. But if we don't know all this, if we are too focused on the kekurangan, kita akan terlepas pandang yang nak jadi novelist, yang nak jadi usahawan, yang nak jadi mechanical engineer, nak buat robotik, nak buat STEM. Jadi itu yang kita dapat dari Voices from the Ground. Meningkatkan pelibatan yang aktif dan bermakna dari ibu bapa dan komuniti, menangani cabaran sistemik melalui pemerkasaan rangkaian pembentukan taruh. We want to strengthen the stakeholders network because together we will work better and more impactful, more effectively. So culturally responsive collaboration and capacity building of parents and teachers. In the next slide, you could see, I think there was one. Okay. You could see here, this is from the parents, from one of the sharing circles what we did. Parents say, we invite teachers to stay with us, understand our way of life. Teachers that we met say, we've really enjoyed going to the villages, going to students' homes. They call it Ziarah Cakna. I think cikgu-cikgu mesti tahu kan Ziarah Cakna. So, guru-guru beritahu, okay, ziarah Cakna sangat bagus dan berkesan sebab selepas ziarah ada nampak kesan yang positif. Tetapi ziarah Cakna terhad cuma pergi melawat di pintu rumah. Jadi kita pun faham ada kekangan masa, kekangan funding, kekangan banyak kekangannya. Dan ibu bapa berhasrat kalau boleh ziarah Cakna tu dibesarkan lagi, guru-guru datang dan tinggal dengan mereka. Jadi pengalaman, the life experiences of the kids akan guru-guru rasa juga walaupun sikit dapatlah rasa. Sebab kalau duduk dekat pintu je tak dapat rasa sepenuhnya kan. Mungkin tak dapat rasa sepenuhnya kalau duduk 1-2 malam, tapi at least more, you get more, and mungkin dari situ hubungan juga akan lebih baik. Exam oriented classroom based learning is not relevant here. This is from one of the teachers. The biggest challenge is our financial constraints. Some have to quit school early to earn a living for the family. They help parents at the oil palm plantations. They go to the orchard. Not everyone has a stable income. This is very true in many Orang Asli communities. So it's not that we don't want to go to school. All right, this may not apply to all students, of course. All right, but some have to skip because of certain reasons like poverty or maybe bullying as well. Bullying is also one of the issues that was highlighted in our needs analysis. All right, so that's that. Voices from the Ground. Okay, so based on the stories that we gathered, cerita-cerita yang kita dengar dari fasa pertama, kita mulakan fasa kedua dengan bekerjasama dengan pemegang-pemegang taruh yang ada. Kita ada multi stakeholder engagements, ada 2 workshop, ada 2 bengkel yang kita buat dengan program implementers, funders. Jadi dari situ kita sama-sama mencipta program, 2 program yang kita highlight hari ini, program 3 sebenarnya, tapi yang hari ini kita fokus 2. Program yang betul-betul respon kepada need sekolah-sekolah yang telah direkomendkan. Jadi dari lessons from the ground, after the implementation, critical elements for impact, sustained community engagement, culturally responsive approaches, greater stakeholder collaboration. So these are the important things. I think we are aware of this, but we are still navigating this sphere in terms of how do we solve this or how do we achieve this, because there are so many of us in this sphere, and this is why the multi-stakeholder network is really important, because then we know how to actually work together. So here I just want to highlight one very unique or very important element of this project. Untuk fasa implementasi ini, ibu bapa dijemput untuk menjadi active participants. Bukan saja duduk dengar, tak, mereka juga buat coding. So dalam feedback session kita ada yang ibu bapa yang bercerita, yang cerita sebelum ni saya tak tahu pun sains teknologi, saya tak tahu pun
saya tak tahu pun apa itu mechanical engineering. Student pun tak tahu mechanical engineering, sudah tak tahu dekat sekolah ni pun tak ada STEM A, mereka buat agriculture, jadi mereka pun tak ada pendedahan. Jadi so ibu bapa berkata, contohnya ini ya, ibu bapa, this is the first time I'm invited to give ideas about how a program should be implemented. We invited parents, we invited community members to actually tell us, how do you think we should do this? So even robotics was not our idea. That came from the community and the students. Keusahawanan pun juga datang dari community and students as well. Dan program bersama LIPAD untuk teacher capacity building juga daripada needs of the community, of the teachers and of the students. Jadi this is the first time I'm invited. I'm just a housewife. I don't know about education, but I want my children to be successful. This is important because this is to break that, misunderstanding that says orang asli parents tak kisahkan pendidikan anak-anak. Bukan tak kisahkan pendidikan anak-anak, cuma kami tak tahu, mungkin tak tahu bagaimana untuk support dengan lebih bagus. Jadi melalui program sebegini, kalau tuan-puan dapat baca report tu nanti, memang ada parents beritahu dia belajar berkomunikasi. Sebelum ni dia tak tahu berkomunikasi. Dia belajar daripada sini, dia berkenalan dengan guru. Dan salah satu yang saya nak highlight di sini, salah satu outcome yang kita tak, we didn't expect this actually when we planned it, but during the feedback session, one of the parents say this is actually, it was also good for the community as well, because then, they got to meet like ibu yang bekerja dengan ibu yang tak bekerja, the mother, working mother and housewife, they met and then they worked together and they actually got to know each other. And one of the participants said, in the report it was quoted, like one of the participants said, this is good because then those who are not working can actually get exposure as well, can learn and feel, learn how to actually contribute to the education of their children. So, dan juga ada penekanan kepada keusahawanan. This quote is just to highlight the fact that masyarakat orang asli sedar apa kepentingan di luar sana. We want to be future ready. Alright, but the system now is not very conducive for to help us to be future ready. So skill development macam ni sangatlah dialu-alukan. Jadi voices from the ground, and yang terakhir untuk actors on the ground. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada juga buat analysis actors on the ground. Untuk analysis ni sedikit overview. Kita buat analyse implementers, funders, stakeholders yang ada program bersama murid-murid orang asli. Jadi ini dia punya distribution lah, taburan program pendidikan orang asli. Ada terdapat sedikit imbalance lah. Certain negeri tak dapat attention yang cukup. Contohnya, kami pergi ke Kelantan sebab Ministry of Education pun ada sebut, Kelantan dengan Terengganu tak banyak program. Jadi Terengganu saya difahamkan cuma ada 2 sekolah orang asli. Jadi mungkin sebab dia cuma ada sekolah orang asli, sebab itulah dia pun tak ada banyak program. Tapi Kelantan ada banyak sekolah orang asli, antara yang terbanyak, dan juga pencapaian pun antara yang kurang memberangsangkan, jadi tak cukup program. That's why we actually prioritize that. And Peninsula Malaysia here, just for context, this is for programs yang diadakan seluruh more than one state. So boleh lihat di sini lah, malah tahu kalau implementers ataupun stakeholders want to have any programs, you could actually refer to this and think, because kita pun nak balance, right? Kalau boleh setiap community ada support system yang secukupnya lah. Jadi dapatan daripada analisis ni, kerjasama yang lebih kukuh antara pihak berlainan. NGO memainkan peranan utama, namun kekangan dana dan jurang geografi menghadkan capaian. Pendekatan berasaskan budaya dan komuniti amat penting, tetapi berdepan halangan sistemik. I think all these are quite straightforward in the report, right? You can read all this, but the stories behind all these are all the important parts of this project. So I think I would like to invite a student. Saya nak jemput student sebab asyik dengar saya je kan. Jadi sebenarnya student tu yang the ultimate recipient of whatever, kita nak
menggarap bakat student, bakat murid-murid ni. Jadi kita nak tanya sikit lah, murid-murid. Anim Farhana boleh ya, Anim Farhana? Anim Farhana nak berkongsi sedikit pengalaman Anim Farhana menyertai program robotics oleh UIA. Okay, saya dah bagi soalan ini soalan bocor. Saya dah bagi siap-siap dah. Jadi, okey. Okey, yang pertama kami ingin tahulah kan. Okey, Farhana sebagai peserta program, boleh kongsikan bagaimana pengalaman Farhana menyertai program robotik bersama UIA dan apa perasaan pertama kali menyertai robotik program ni? Perasaan saya teruja sebab ni first time kita orang join robotik. Lepas tu UIA dapat buka mata kita orang asli, especially di Gua Musang, terhadap dunia teknologi dan kejuruteraan. Okay. Dia lagi spontan daripada saya. Saya kena tengok skrip. Dia boleh. You practice well. That's good. Okay. Pernah bayangkan tak bila ambil program robotik ni kan? Kamu pernah bayangkan, Farhana pernah bayangkan sebegini robotik ni? Sebenarnya tak pernah bayangkan betapa luasnya dunia robotik ni terhadap kami orang asli. Sebenarnya tak apa. Apa kegunaan robotik ni untuk orang asli? Saya tak sangka yang dunia robotik ni boleh mengubah kita orang asli untuk jadi lebih luas. Dan okey, jadi lebih luas, bahasakan cikgu lah ya. Saya dulu cikgu sekolah, jadi selalu cikgu-cikgu je. Boleh beritahu cikgu tak, menjadi lebih luas dan apa bakat atau kemahiran yang Farhana dan kawan-kawan lah kan, ini bukan Farhana ni wakil, jangan kecil hati ya, kita wakil, tak ada masa kan. Okey, yang Farhana dan kawan-kawan dapat congkil. Sebelum ni tak tahu ada bakat tu, sekarang ni lepas program ni ada bakat yang dicongkil. Yang kita orang dapat congkelkan terhadap kita orang dapat belajar benda barulah tentang dunia teknologi dan kejuruteraan. Sebab sebelum ni kita orang tak pernah tahu lagi. Bila kita orang tahu, kita orang rasa kita orang boleh ubah kehidupan kita orang asli dengan dunia teknologi dan kejuruteraan. Okey, boleh bagi cikgu contoh satu tak? Apa yang benda baru yang cikgu nampak banyak kan yang tu cikgu pun tak tahu apa yang programming coding tu. Boleh Farhana explain sikit? Kita orang belajar benda baru tentang pengaturcaraan. Lepas tu kita orang belajar kita orang boleh buat masalah kita orang boleh jadikan satu inovasi dan kita orang boleh selesaikan masalah kita orang asli dekat pendalaman. Okay. Macam salah satu inovasi yang kita orang telah buat safe stop yang kita orang asli ada satu masalah yang kita orang tempat tunggu bas kita orang tak ada lampu. Jadi kita orang bina satu projek tu untuk bantu kita orang. Dengan satu lagi projek kita orang dekat Gua Musang dekat kampung kita orang tak ada air yang bersih, kita orang guna air sungai. Jadi dengan kita orang belajarnya robotik ni, kita orang boleh selesaikan masalah kita orang tu dengan kita orang bina satu filter air untuk selesaikan masalah kita orang. I think that is a great achievement, and I really hope that it doesn't stop here. This is a talent that we need to capture and develop further. And okay, apa impian Farhana dan rakan-rakan untuk masa depan? Impian saya nak ubah nasib kita orang. Okay, nak ubah macam mana tu? Nak ubah kita orang lebih meluas lah. Lebih meluas lagi. Okey, tak apa. Nanti ramai ni yang akan tanya Farhana ni nanti lepas launch ni. Okey, soalan terakhir sebab cikgu tak nak Farhana dah nervous kan. Cikgu cakap 5 minit je. Okey, soalan terakhir cikgu janji. Kalau Farhana diberi peluang untuk sampaikan mesej kepada adik-adik atau rakan-rakan orang asli kan, apa yang ingin Farhana beritahu mereka
tentang potensi mereka, potensi kita? Saya nak bagi tahu yang sebenarnya pendidikan ni penting bagi kita orang. Untuk kita orang tahu bahawa luas je dunia luar dan sebenarnya kita orang boleh ubah nasib kita orang. Alright. Ada apa-apa lagi ke Farhana nak sampaikan? Jarang-jarang ni dapat peluang sebegini. Okay. Terima kasih Farhana. Alright. Okay. And with that, I would like to thank everyone again. And from the bottom of my heart, thank you so very much. All right, thank you.